Menta kisngi, shibon ki yeng ki behe, Henry kalong yeng kalong keberin. Shibon ki bru ki bestat, Henry duna ke jingmut jing perkan. Shibon ki dawai barem dor, Henry ke jing yarap jeng ki kaduna. Shibon ka spa, Henry ke jing suk pat kamdan. Shibon ki baprok jabing, Henry ke jing perkat pat kamdan. Shibon ki bru ki bestat, Henry kim kuat pat banle. Ni dan tang ke beji ke barem dor, Henry kat bakopor pat nimdan. Shibon ki lak ha Facebook, Henry ha pertai pat nimdan. Hagabak hado, bon tang ki bru, Henry ke jing te bru kamdan show. Pilaya iya ke jinglong jang ki bru hakini kisni. Mdan uwai ru badan kaman sen yarap iwai ya iwai pan. Ladau bru uyang. Ki bebon hikisnya tenat tang ban share haki social media jang. Kat bangi dang im. Barok ki isi Henry andangi layap barok ki ya iya. Ha kini kisni ke internet kalong ke badan kam bahaban ya ke ke bangi yok bandi. Kakemi kala ban sumari arngut ki kon. Henry kat ba arngut ki kon kimla ban sumari ruwai ke kim. Ladangi le e ka babha. Mdan iwai ro batip Henry ladangi le e ka basmi barok ki yatib le. Ukhaw ngim dan Henry ke internet ni. Ka yeng ngim dan Henry ke kalipan ni dan. Ya ka Bible ngi kelet Henry ya ka mobile pan ngim jo kelet. Ni nang tang ban kedau kawai ke simpria keti syaki beriu Henry ki bon pat ngi kedau penban ya lade. Pertai mentah ngi pelut por kambon haka mobile Henry ngi kelet pat ya kecing im laja. Kakemi kam not so ban senang ya kon Henry senang kela pat daki kon. Ni suk tang ban pan Henry ban ai pat kalong ke be. Ladangi keren ni ka babha. Menjudan bayas nyo Henry ladangi bakla keren tang kata hilaku.